Rero bakunze ba Samuzozi TV mbanje kubasuhuza mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero Gakenke abantu batatu bakoreye impanuka ku kirombe, umwe ahita hasiga ubuzima. Mu kagari ka Rukore mu murenge wa Cyabingo akarere ka Gakenke haravugwa impanuka y'abasore batatu bagwiriwe n'ibiti ubwo bari mu kazi ko kubakira ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro, umwe ahasiga ubuzima. Ni impanuka ibaye ku gicamunsi cyo kuri tariki 19 Ukwakira 2024, aho uwitwa Ngaruyimana bagaragaza na Niyonzima Emmanuel bari kuvurirwa mu kigo nderabuzima cya Cyabingo, mu gihe uwitwa Tegekimana Aimable w'imyaka 18 yitabye Imana nyuma yo kugezwa kwa muganga, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyabingo Cyubahiro Felicien yagize ati ni impanuka y'abantu bapariraga ikirombe. Guparira ni gucyubakira, igiti kiramanuka gikubita batatu muri bo, aho umwe cyamukomerekeje cyane bimuviramo n'urupfu, ariko abandi babiri bameze neza aho bari ku kigo nderabuzima cya Cyabingo. Arongera ati abo babiri bari kwa muganga baragaragara ko batakomeretse cyane, bameze neza, ariko kubw'ibyago umwe yahise apfa bakimugeza ku kigo nderabuzima. Uwo muyobozi avuga ko icyo kirombe ari icya kampani icukura amabuye y'agaciro yitwa Simes Cyabingo Mining Company. Avuga ko ngo iyi kampani iri mu bwishingizi. Mu butumwa yagenewe abacukuzi b'amabuye y'agaciro, Gitifu Cyubahiro yasabye gukomeza gukumira impanuka, aho muri iki gihe cy'imvura mu birombe hakomeje kubera impanuka zitandukanye. Asaba abafite kampani zicukura amabuye y'agaciro bajya babanza gukora ingingo ku bikorwa bakorera mu birombe byabo mu rwego rwo kwirinda abakozi impanuka. Asoza agira ati ndihanganisha umuryango wabuze umuntu, kandi natwe tumwifuriza iruhuko ridashira, kandi n'abakomeretse tubifurize gukira vuba. Aya ni amakuru mwagezeho n'ikinyamakuru cya Samuzozi TV, mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.